Sunday nge Sabat Reverend Chuaw Thua Maziak Presbyterian Church of Myanmar Kaushanin Thlatina Atti Chuathin Kaushan Tlang Aw Bua November Sangni Somni Pathuma Anti Chua Kalo Mua Chu Tunlaya Sunday nge Dikzoka Sabat Ti In Nialnate Atama Wangin He Thu Hi Hanchiar Chua Tha In Kashia karon chiar chua ka nge Sunday nge Sabat mana tangin tun thlengin Sabat ser tu ten Sunday ser hi diglo angin an soi thina Romlal ber Constantinan AD zathum som ni pakhata ni pathian Sons God biak nania an man thin chu ser tura thupek achua awanga ser nita angin an soi thin Christian masate khan atira chuan Sabat hi an ser ve thowa chu ba ka chuan Sunday hi lal isua thina hnia atho le ni ani awangin in pol khom nan an mangbok thina ma se reilote a Christian te chu Judaten anti du da ta a Stefana po lungin andeng hlumani kha chu wangin Christian te chuan Sabat ser zui ain Sunday hi zoin an lo ngai poimo ta zo kani Constantinan holiday yatan Sunday hi apuan ma dai khan Christian te chuan Sunday hi nget takin an lo ser to ani Constantine khan Christian ani atanga kumsom vela aram pumin Sunday hi holiday atan man turin AD zathum somni pakhata khan thupek achua ni pathian Sons God biakna atana chua anilova Christian ani to awangin aram chunga Christian lo te po in Christian te pathian biakna ni a chuan chol an nei theina na thupek chu chua ani zok Sunday ser hi tu tenemo ni pathian biakna atana an man awanga kan soi chedon ani chuan cholkar khata ni zong hi manlai mi ten pathian chi sang an biakna ni ani hloma wangin soisel kai lo pakhat ma a om lowang Monday hi thla pathian Moon's God biakna ni ani a Tuesday hi German ho pathian Tube biakna ni ani boka Wednesday hi Anglo Saxon ho pathian Wooden biakna ni ani le boka Thursday hi Greek ho khopuiri pathian Thor biakna ni ani a Friday po Greek ho te pathian nu pakhat Friga biakna ni ani boka Sabat kan soivul chuk thin po hi Satan biakna ni ani boka ni aya nep zok ni vela Hercules planet pakhat biakna ni mai ani Christian te hian ni pathian kan belova Satan ne mo po kan behek lo chung ho zong ni te thla te Satan te siam tu pathian nung chu kan bezo kani engpo ni se lali suan asoi angin mihring hi cholni ta na siam ani lova cholni hi mihring ta na siam ani zok ti a hian chiangila ani in chu zong hi chuan mipui bum tum lo ila pathian aya Sabat ngai poimo zok te po kan ang mai ang ti a hlo om theidon alom mithen khat chuan Roma tanga Sunday ser tur thupek achua ma in ring tu masa apostol ten Sunday in nilovin Sabat an ser zok Paul te po in Sunday ser lovin Sabat ni a thu soin ading thin ti kan muzok ti in an soya helai thu hi tuihni deuh angai dona ang ring tu masa te khan Jerusalem tempula loile Sabat ser kha an chun zom ngai ti chu thuthlung thara tangina hriat theya ma se Juda te chu an mani ti du da tu an ni tak zo ka wangin chu tiang thil ti chu an ban san tiala pola po in achipui Juda te chu
apan masaber thina chu wangin an in khom na in sunagoga sabat ni in an hne na thu a soi thin ti chu a hriat theia ma se gentle te lam a hoi tak nu a kha chuan juda te pan masak le an sunagog lam hoi chu akian san tial ta ani thuthung thar hun New Testament period a hian Christian masaten Sunday hi Isua tho le na ni ani awangin in pol khom nan an mang thin ti chu alang chiang khop mai Paul le Tros khua a ringtu te chu Sunday ya in pol khoma changphel hovin an oma tirko te thil ti somni chang sari Paul a chuan he ni a hian ringtu te chu an ron kal khomin thilpek la khom thin turin a hril bok an ron kal khomin thilpek la khom thin turin a hril bok thon khat korin bung som paruk chang ni Johanan in larna a mu ni kha lalpa ni ti in asoya chu Sunday hi ani thupuan ziak hun lai hian Sunday hi lalpa ni ti in an lo ser to thin ti alang thei thutlung thar mundanga lalpa ni emo Christian ni emo lo lang thin ero hi chu Isua local le hun tur soina ani thung Paul hian tlang tak chuan sabat hi voi khat chau a soilang Kolosa bung ni chang som paruka chuan ei thua emo in thua emo chol ni thua emo tu man soi sel cheu su se ti in aziaka mundanga voi ni chu soilang chiang chia lovin sabat thu hi a soi boka Galatia bungli chang soma chuan ni te thla te kumte hunte in ser thin atia Rom bung som pali changa a chuan mi pakhatin ni khat hi nidang ain angai hlubik thin midangin ni zong hi in ang thevin angai thin ni ser tu chuan lalpa choi moi nan ser ro se ati maya sabat chu a hming mer chia lo na a angai zom thei ome apoi mo zok chu kan ni ser apiang chu eng ang takin nge kan mana kan ser ti hi ani sabat kan seremo Sunday kan seremo pathian choi moi na ni se athamai sabat kan ser awanga Sunday ser tu soi sel kher atul lawanga sabat emo Sunday emo hi kan ser chan pathian le Krista ai hian kan da poimo zok palang ti a hlo om zok ani ko ran chan chin lama Sunday ser tran dan chung chang lan dan lo chui ve thungila mithen khat chuan Constantine Sunday hi Rom Sarkar holiday lisa atel nu chawa Christian ten ser tran angin an soi thin ma se hei hi adik tok lo thuthung thar huna khan Sunday chuan Juda te sabat kha Christian te zinga chuan alua lan to a Constantine holiday lisa Sunday atel ma khan Council of Elvira AD zathum paruk chuan pathian biak na ni atan alo pom to ani Jerusalem in khom pui khan sabat ser zel tur thu hi an soi lang mia lova tirkote bung som panga chang som ni pariat le anulam zela khan chiarila Saint Ignatius AD somthum panga tu zale pasari Antioche khopui bishop le Justin Martyr AD zale atanga za somruk panga huna po Sunday hi cholniatan an mang to ti hriatani Justin na hun lai phei chuan Christian zongin an thei phot chuan Sunday service man chu ti mak mo a an nei to hei hian thuthung thar huna ngei po sabat poimo te chiam lo zia atilanga didakhe AD som sari tu za soma chuan Sunday chu lalpa ni ti in soyani a an lo ser to thin bok Constantine na Christiana
Christian ani nu khan Ramadan asiam po a Christian tana Christian te chu napoi mo tak tak a chel tir ta nge a sarkar tuklui na tho tur anga po puithiam te chu a ol tira edi zathum somni pakhata arampum puya Sunday ya na tho akhapa ro rel na in te po khara ni a sipai te chu cholnia in khom a phal saka hei hian edi zathum somni pakhat malamin Christian ten Sunday ya in khom na an nei thin ti alan tir chiang hle bok ani Constantine hun ma dai kumzabi ni na a te po khan Sunday hi pathian biak nan le Eucharist chan ho nan an mang to thin a chan chu cholkar khat tat ni masaber lalpa ni chu Krista thi na ne a tho le na ni chu ani a juda te sabat aya he ni an man na chan chu an rin na in nga na ber chu thi na ne a tho le Krista chu ani wangani Sunday chu an pathian biak na ni ber ani a kumzabi ni na a te khachuan jing khowar ma in pathian thu chiar le tongtra yin hun an manga khowar nu a Eucharist an chang ho le a tlai lama mangai na ruai akape feast an kil ho le thin bok he nga tang hian Constantine an Sunday hi aram chunga holiday atan apuan ma khan Christian masa te chuan lalpa pol na ni a an lo mang thin ti chu ati chiang hle Constantine an holiday atan apuan po khan ni pathian sons god lam angai poimo wang nil to lovin Christian ani awanga pathian biak na ni atan apuang ani zok mi then khat chuan lal i suwa hi tun laia nilai ni kan ti anga hian khen be ani a sabat lai taka a tho le zo kani Sunday hi lal i suwa thi na ne a tho le na ni anga a soi hi amak top thanga a chan chu Bible a hian lal i suwa hi Sunday ya a tho ti reng a om lo awangin ti in tanan kho a Bible a hian Sunday ti tong kam tak hi a om kan ti bik ho lova isua tho le na ni soinan ni sari ni masaber the first day of the week man ani a chu tu na kan chol ni Sunday chia hi ani he ni a nge hian isua tho le ti chu Bible a hian alang tam hle enjui pe chuan en ni sela mathaya ni riat chang khat Marka som paruk chang ni Luka som ni pali chang khat Johanna bung som ni chang khat le chang som pakua isua hi athi ni atanga ni thum na a tho le ani ti hi Bible a hian mun tam taka ziak ani bok mathaya som paruk ni khat som pasari ni thum som ni chang som ni sari rukli Marka bungkwa thum khat bung som thumli Luka bungkwa ni som pariat thum ni li chang sari ni li chang som ni pakhat ni li chang som li paruk tirkauti thil ti bung som chang som li thon khat korin bung som panga chang li isua chu ni thum ni a thana tanga kai thoa a om chuan chanchin thaziak tu zongin a tho le na ni chu ni sari ni masaber the first day of the week anti theu boxia juda te chu sabata an chol awangin antana ni sari ni masaber chu tuna kan chol ni Sunday chia hi ani chuta tanga chut let chuan isua khen be ni chu zirtop ni ani lo thei lo ni thum nia tho le ani miaw awangin chu wangin mi then khatin isua khen be ni tan ni lai ni an pu ngot hi chu thubel chian dol lo ani Good Friday aya Good Wednesday ti angreng min phua chop sak thei mai don alom isua hi sabat lai taka athau zo kani ti te phei hi chuan Bible thu le lin dik tok lo lai
tran chana soi ani a mathaya ni riat chang khata hian cholni tlai taka ni sari ni masaber tura khuwa avar donin ti kan hmu a hei hi English Bible Revised Version be chana le lin ani mela ma se he le lin dan hi adik tok lo adik tak zok chu sabat zo a cholkar khat ani masaber khuwa avar donin ti turani Greek New Testament a chuan helai thu hi ops de sabbaton ti ani a opse hi adverb ani chuan tlai evening ti na ani a ma se preposition with negative ani chuan nu a after ti na ani thung helai a hian sabbaton hi negative ani awangin sabat zo a ti na tur ani a chu wangin isua hi sabat lai taka atho le lova Sunday chung ngein atho le zo kani juda te sabat chu inrin ni tlai dar ruk vela atopa chuta tang chuan tun lai Sunday kan ti hi a in tan ta thung ani ole khangkha reverend chaw thua ma mual min liam san tai na alo ziak ani ngai thatu te pathian mal som cheu ro se amen